Okay, kita proceed pada profit and loss. A business occur operating expenses such as rent, lighting, wages, commissions, bonus, and other operating expenses. Okay. The markup must be able to cover the operating expenses. If the markup is greater than operating expenses, net profit is achieved. Jadi markup ni yang saya katakan sebelum ni adalah markup ni digunakan untuk nak achieve lah profit, di mana kita boleh katakan markup is as gross profit. Okay, as a gross profit, di mana dia akan cover lah tolak dengan expenses dia, rent, dia kata atas yang statement di atas tu, iaitu rent, lighting, waste, commission, bonus and so on. Itu adalah daripada cover daripada markup beserta dengan net profit. Okay, if the markup greater than operating expenses, then net profit is achieved. However, if markup is less than the operating expenses, the loss is incurred. Thus, the markup must be greater. If markup is greater than operating expenses, profit is positive. Meanwhile, the markup less than zero daripada operating expenses, loss is incurred. Where markup where M equal to markup, kita assign M markup OE as overhead expansion, overhead expenses. Okay. If the retail price just cover the cost price and the operating expenses, then it's called the break-even price. Jadi, in case kalau the retail price ni cover cost dengan OE, jadi kita sebagai break-even lah. Okay, BEP, sorry. So BEP, break-even price, equal to cost plus dengan operating expenses. Okay, iaitu inilah. So break-even price is cost price plus operating expenses. The markup equation, the retail equal to cost plus markup can be expressed as follows. Jadi daripada asal ni, R equal to C plus M ni, kita boleh express sebagai cost plus net profit plus operating expenses. Okay, dan kerja gini dah, di mana NPOE ni refer kepada markup. Okay, markup ataupun kita boleh define dia sebagai gross profit. Okay, right. Okay, so kita tengok contoh. A retailer bought a radio for 200. So retailer bought radio untuk apa? Untuk jual lah kan. So ini refer kepada cost. Buying expenses amount to RM20. Okay, ini adalah expenses untuk membeli dia punya radio tu. Jadi kita boleh tambahkan dia lah. Dia bukannya operating expenses, tapi buying expenses. So cost equal to 100 plus dengan 20. Jadi 220. Okay, operating expenses incurred where 20% on cost price. So OE refer pada 20% based on cost. If the retailer made 25% net profit, okay, 25% based on cost, find their retail price. Jadi kita nak cari retail price lah. So retail price tadi yang kita tahu R equal to C plus OE plus dengan NP. Okay, so information dah ada di sini dan cost pun kita pun dah ada. So information tu kita boleh cari nilai A. So A dia, okay, 220 cost plus dengan 0.25 220 cost, dan OE dia punya apalah, operating expenses. Okay, jadi retail price kita akan dapat 319. Okay, B is a gross profit. Gross profit refer kepada markup, iaitu OE plus net profit. Jadi kita tambahlah net profit plus OE. Net profit plus OE dapatlah 0.25 times 220 plus 0.20 times 20 dapatlah RM99, ataupun you dah kira siap tadi, dapatlah berapa ringgit, kita tambah sajalah. Okay,
So net profit pula kita ambil yang ni lah, C, net profit 0.25 dalam 200 dapat RM55. Dan break even price, okay, C plus O E, itu 220 darab dengan tambahan 0.20 220 dapat 260. So break even price iaitu dia harga paling rendah lah dia boleh jual tanpa mendapatkan untung. Okay, right. Okay, maximum reduction in price. Maximum reduction adalah daripada retail price yang dijual tu 319. Okay, yang retail price ni, okay, tolak dengan break even price iaitu nilai yang paling rendah sekali. So maximum reduction yang boleh dapat adalah RM55, di mana, okay. Dan soalan kedua yang terakhir, the net profit or loss if the retail price was 280. Jadi retail price asal 319, dia jual dengan 240. Adakah dapat untung atau tidak? Jadi 280 tolakkan dengan break even price. Jadi still dapat RM16. Okay. So maximum reduction, kalau awak tengok C dengan E adalah benda yang sama. So net profit RM55, maximum reduction adalah sama dengan RM55 net profit penuh. Okay, jadi apa dimaksudkan yang maximum reduction, net profit reduction ni? Sekiranya dia berkait dengan soalan F. Okay, yang saya kata tadi, nilai barang yang boleh dijual paling minimum adalah 204, di mana profit dia sama dengan kosong. Jadi dia boleh jual, range dia antara 319 hingga 264 based on dia punya markup yang dah diberi lah, iaitu 0.25, net profit 0.20, operating expenses. Okay, jadi kalau dia jual 290 pun tolak 264. Kalau dia jual 290 tolak 264, dia masih dapat profit, iaitu dapat dalam RM26. Okay, RM26 still dapat dia punya profit. Tapi kalau dia jual bawah daripada 264, misalnya kata 250, so retailing dia dia jual 250, jadi 250 tolak dengan 264, dia akan loss lah, dan RM14. So the loss. Okay, right. Sebab tu kita perlu tahu dia punya nilai net profit, operating expenses apa semua. So kita dapat agak, okay, berapa nilai maksimum kita boleh jual based on the percent cost markup yang kita bagi, sehinggalah dia punya break even price. Right. Example 6.9. A dealer bought a hi-fi set for 2,000 less 10% and 5%. Jadi dealer beli 2,000 less than 10 less than 5. Ini adalah trade discount, dia membeli. Okay, he sold. Okay, so dia beli ni, dia akan jadi nilai cost lah. Okay, cost. He sold it at discount 20%. Lepas tu dia jual pula dengan harga 20%. If the gross profit earned by the dealer is 20% on the net retail price, it is 0.2 gross profit GP equal 20% based on retail price. So find the list price. Okay, so dia carilah list price dia. Right. Okay, so cost yang dia beli, okay, yang cost saya katakan tadi, dia membeli, okay, retailer membeli apa dia panggil tu, hi-fi set tu dengan harga 2,000, dah dapat diskaun 10%, 5%. Okay, ini equal pada trade discount, dia beli dulu. Jadi harga dia akan dapat 1,710. Ingat, ini adalah nilai cost. Okay. So the dealer want 20% markup on the net retail price. Jadi apa dia buat? Jadi dia mencari net retail price. Okay, based on retail price. Okay, jadi berapa nilai retail price dia buat? Ialah, jadi 20% adalah 0.2x lah. Okay, right. Jadi gross profit means, kata tadi, dia refer kepada markup juga. Okay, so dia dapat 0.2x, cost 7.10, dia akan dapat x sama dengan 2137, iaitu 0.2 tolak dengan ini lah, 4x ni.
Okey, dapat 0.x, jadi dibahagikan dapat 2137. Ini adalah retail price. Retail price. Okey, jadi sekarang dia nak carikan list price. Okey, dia bergadang untuk memberi 20% diskaun. Okey, jadi berapa retail price, dia list price yang dibagi? Okey, jadi harga jualan adalah 2137 dan list price adalah yang kita tak tahu, dan dia nak bagi diskaun adalah 20%, 1 minus 0.2. Jadi dia akan dapat 2671. Ini list price. Okey, jadi ingat, list price ni adalah price yang kita label dekat baju apa semua. Kita pergi supermarket dan kita nampak label situ, itu dipanggil sebagai list price. Dan list price tu dia bagi 1% dengan dapat harga 2137. Okey, selalunya peniaga memang akan begitulah. Okey, dia akan naikkan, okey, daripada harga jualan 137 dan dia naikkan, letakkan list price lebih daripada situ, daripada harga jualan. Okey, untuk menampakkan nilai jualan, nilai apa, dapat diberi diskaun. Padahal harga jualan iaitu after discount tu memang dia nak jual dengan harga yang itu, tapi nak menarik customer, apa dia buat? Dia kata bagi diskaun, tapi dia gunalah formula ni untuk naikkan harga. Alright. Jadi kadang-kadang tu yang terjebak di dalam kedai. Kita nampak kurang 30% apa semua, padahal 30% tu dia dah kira pun memang nak jual pada harga sekian-sekian, dia naikkan ke harga sekian, lepas tu dia kata bagi diskaun, padahal dia mana nak jual dengan harga yang itu. Okay, tertipulah kamu. Right. Alright, example 6.11. An item costing 200 was listed in the catalogs at 400 with trade discount 20%. Jadi cost dia adalah 200. Okay. At 400 jadi jual sebagai 400 with trade discount 20%. Okay, inilah list lah. Kalau kata listed kan, so list price. Okay, trade discount 20%, so ni TD. Okay, after some time the cost of the item decreased to 180. Jadi cost lepas beberapa tahun dia ada depreciation, dia cost tu jadi sebagai 180. If dealer wants to maintain the same markup percent as before the cost reductions, find the extra trade discount that may be given to the customer. Jadi nak maintain dia punya markup dia, okay, sebelum cost reduction. Jadi berapa diskaun yang dia boleh beri. Okay. Jadi apa yang kita buat? Okay, so when the cost, jadi apa kita buat? Kita cari selling price lah. Selling price untuk pertama untuk diskaun after dia bagi 20%, iaitu net price equal to L 1 minus R. Okay, daripada trade discount. So kita akan dapat 320, di mana 320 ni adalah nilai cost. Okay. Nilai selling price. Okay, selling price. Okay, hence if the cost is 180, the selling price should be 320 divided by 200 dengan 180. Okay, since dia katakan dia cost dah turun daripada 200 menjadi 180, jadi kita kena dapatkanlah nilai selling price yang baru. Jadi 320 ni per 200, iaitu ni nilai asalnya, dan kita nak dapatkan under 180, kita akan dapat 288. Okay, so itu adalah the new selling price. Okay, using the principle of proportionality, so the net price, iaitu net price ini, okay, dan list price adalah 400. Okay, list price dia tetap 400. Okay, kita akan tolak lah, 1 tolak 200, dan ini adalah additional diskaun yang dia boleh bagi. Okay, jadi sepatutnya yang dijual adalah list net price adalah 320.
Tapi since dia dah turun kepada 288, jadi kita akan cari di dia punya diskaun yang barulah. Okey, kita akan dapat cari diskaun yang baru. Jadi tambahan diskaun, jadi kita selesaikan formula ni. Y is equal to discount, kita akan dapat R2 equal to 10%. So hence the extra discount to be given is a 10%. Alright. Sebab apa dia tambah extra discount? Sebab dia ada reduction daripada cost, daripada 200 kepada 180. Okey, jadi selling price daripada 200, selling price 200 ni. Okey. Saya cerita balik selling price, tukar merah pula dia. Okey, selling price 200 ni dia menjadi selling cost 200, dapat selling price 320. Okey. Tapi sekarang dia dah cost jadi 180, berapa nilai dia? Sebab tu dia bahagikan, dapatkan 288. Okey, itu selling price. Jadi daripada situ 288, kita carilah dia kekalkan, dia katakan dia kata markup markup percent as before the cost reduction. Okey, jadi kekalkan dia punya markup dia. Okey, cost reduction. Jadi kita guna color yang ni. Right. So dapatlah R2 equal to 10%. Ataupun cara lain, kita cari yang asal punya selling price kepada after selling price, iaitu yang cost ni adalah cost 200 tadi lah. Cost 200. Ini adalah cost 180 selling price dia, dan the difference adalah RM32. Jadi additional discount yang kita boleh bagi adalah reduction price, iaitu reduction price adalah 32 bagi yang original perhatikan 20, dapatlah 10%. So method ni adalah lebih mudah. Okey. Okey. Jadi benda pertama, walaupun nak guna method kedua, kita kena tahu the first selling price dengan the second second punya selling price. Okey, kalau ada perubahan cost, dari situ baru kita boleh gunakan cara yang kedua ni, additional discount ni. Okey. Alright. Itu saja untuk profit and loss. Okey. Nanti tutorial pun saya katakan saya akan bagi. Ya, jadi tolong buat. Jika ada masalah, bolehlah kita bincang.